Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona channel ehamba phambili. Mina igama lami ngifeza ngikuthunga khumalo bathi ilast bona amakhomede. Ngala kwethu-ke mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela nje shutha subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare kanjalo futhi nokungilandela Facebook @radio inkezo. Ngaza kwethu-ke namhlanje usuku olukhulu lapha-ke mangabe sibheka indaba ezikhuluma kanjalo kanje ngomculo kaMaskandi. Sazi ukuthi inkunzi malanga ngomculo kaMaskandi uKhuzani uyayememezela laphana ngalo usuku lazelo ukuthi-ke kusukela namhlanje laphana-ke uzobe sefaka-ke laphana izithombe Facebook ezinohla kanjalo le ngoma from track 1 ngicabanga ukuthi laphana kuze kuyofika ku-track number 14 laphana-ke laphana kujwayeleke njengenjwayelo ingomeni ezazikhiphe yena insizwa uKhuzani-ke uthe namhlanje uMsombuluko laphana ngomhlaka 21 uzoqala-ke ukukhipha isihloko sengoma track number 1 laphana ngicabanga ukuthi kuyoze kulami lomhlaka 2 kuNovember nokuyi-album okuwusuku ezophuma ngalo laphana-ke kuyona inyanga esiya kuyona kuNovember-ke laphana iphumile-ke i-track 1 wethu okanye u-track 1 wayendlamlenze laphana-ke esihloko sakhona sithi uRonaldo. Ngibona abantu abaningi engazayo ukuthi bavungazela ey'nkundleni zokuxhumana-ke kanjalo ukutrenda nesithombe sakhe laphana uKhuzani okuyindlamlenze mfowapungose ishaya elinye ibhola laphana ngendlela nje eyenziwe ngayo leya athi la khona uKhuzani agqoke imfanisano womdlali webhola impahla ezimhlophe qwa laphana-ke kubonakala ukuthi ngempela inkunzi malanga uRonaldo ufakana nebhandi-ke ekhanda laphana abantu abaningi babonile ngempela shube kakhulu ey'ngane zakwethu. Yaphuma-ke mangane zakwethu-ke i-album laphana kuwona umhlaka 2 kodwa mina ngizofisa ukuzwa mhlawumbe ukugeza kwakho ukuthi wena mhlawumbe from track 1 to track 14 iziphi mhlawumbe ingoma okanye i-album laphana ama-titles ongacabanga ukuthi-ke angase abe khona kuyona leli cwecwe likaKhuzani lizophuma kuwona mhlaka 2 uNovember-ke laphana. Sibonile ukuthi eziqalile ukuphuma ezinye ezengoma abanye abaculi sebaqalile ukuyidedela laphana kulungiselelwa-ke ukuphetha unyaka kaDisemba laphana unyaka 2024 laphana-ke ingoma ezingase zidle umhlanganiso. Ziningi kakhulu ey'ngaza ukuthi ingoma eseziphumile nesizwayo ukuthi ziyashisa zishisa iy'khotha laphana-ke izingoma okuyizona ezidedeliwe-ke laphana-ke kwenye yengoma okanye ama-album abheke ngamehlo abomvu kulendlela ukuthi aphume i-album kakhulu uKhuzani indlamlenze mfowampungoso. Kusokhumbule ukuthi yena umculi omkhulu kakhulu laphana kanjalo nembangi yakhe igcukamelisha-ke laphana-ke ibona abaculi abanoka kakhulu mangabe bekhiphile endimeni omculo kaMaskandi. Kuhlose kwethu ngifuna ukuzwa kuwena uvuka ukuthi mhlawumbe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Usuyibonile athi usuyibonile i-design cover yayo laphana ingoma yokuqala ngakuthini mhlawumbe wakho ukuphawula ngala kwethu-ke ake sivele sihlale comment section-ke sizwe ngizolwakho ngalolu daba. From mina sibona ey'ngane zakwethu sengiphuma njena kodwa ngiyangithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kuvidiyo elandelayo kwakho ukusubscribe bese ngilandela kuFacebook @radio inkezo za. Ungakhohlwa ingane kwethu-ke ukusubscribe kulona ikhasi radio inkezo uYouTube naku-TikTok ngikhona radio inkezo za. Sengiphuma njena-ke mina-ke kodwa ngikuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo kwakho. Subscribe neziphatha kahle nimi nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.